FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka ni zan le tu kinate khan match khel chun zomania chung result le akentel be bom then khatun chuma hian kan soido na pathian ni ania wangin jingkara rem chang zongin he video hi kan bua saya in khom te kan du ve box chia chu wangin hona tamlo khop maya chung te awang chuan thui tak po kan soi fiari don lavani tukina in khela Ecuador le Curaçao in machona gola lut lova he me cha hian gol lut lo ma sela in khela mu noma Ecuador hian bol chang tam zokin in khel thunun tu zok an nia in khel thunun na ti lo chuan bol chang tlem zok Curaçao po hian gol khung na chance an nei tha hleya ma se gol khung thelovin an tluan thaka Ecuador hian voisom ni paruk te meu atem nein target a voisom pangala ya kala ma se Curaçao goalkeeper in alaudan sak 5 veka Curaçao hi an goalkeeper hian achan him ani bere point an hlo chwa theina tura player mal tho hlok berani he me cha hian Ecuador hian ud wak ringot po voi thum lai an ti pera heti chung hian vaneina an lama atang si lova point khata an lung oi angai Ecuador le Curaçao te anin ne tok ta ka wang hian an grupa om Germany hi group leader ani don ti achiang ta boka hei hi he match result ina a hrin chua zinga mi ani FIFA World Cup a hian kolme bol le CONCACAF fuam chunga om ramte voisom thum pathum te meu anin ma chon towa heta tang hian gol khung me lova in draw hi voi thum chau la omin sangkha zakwa somruk paruka group stage cha Uruguay le Mexico te gol khung lovin anin ne to ka sangni sompalia group stage cha Brazil le Mexico te gol khung lovai ne tok le in tuntuma hian Ecuador le Curaçao te hi gol khung lovin anin ne tok le ania heng match thum chau hi CONMEBOL le CONCACAF fuam chunga omram te World Cup a voisom thum pathum anin ma chon to na a gol lut mi lova anin draw na om chun ani he match a hian player of the match cha Curaçao goalkeeper Eloy Rum hi thanania ani hi kumsom thum pasari mi veteran player nein tuna hian MLS club Miami FC tana khelme ka PSV tan po alo khelve to thin ani hian Ecuador laka hian safe voisom panga te meu aneya FIFA World Cup chanchina match pa ngai kan ti hemi minisam ko chunga safe nei damber record thar asiam ngalani ani hian Germany ma chon tum khan safe voili aneya ma se gol sari lai achua thunga ti hian match ni a khel to tangin Curaçao goalkeeper hian safe voisom pakwa te meu anei ting ta der maya ani hian anram team tan a tho hlok le Curaçao hian Ecuador laka point khat an hlo chwa ta ka wang hian anram chanchina World Cup a point an hlo chwa ma sakber an tonga hemi an ton theina tura tho hlok ber chu an goalkeeper hi ani nizana kha Netherlands le Sweden te ma chonin goal ruk te meu aluta Houston Stadium mi pui singruk sangria jasari samsari pasari pun khomna ma in khela hian in khel munam kan muwa Europe ram ve ve an ni awangin khomoi pui dang ram te ai chon atu ve ve po anin hra chiang don ti achianga hetiang kara hian Sweden hian back 3 mangin Netherlands zero in back 4 an mang thunga Netherlands hian Brighton goalkeeper Verbruggen bok hi bultan tir lein defender hian left back a Van de Ven right back a Dumfries center back a Virgil van Dijk le Van Hecke te anin kopa midfield pathuma hian Frankie de Jong Tijani Reinders le Ryan Gravenberch te in kopin forward veilama Cody Gakpo atlana dinglama Daniel Malen tlanin Alaya Brian Brobby Sunderland forward hian bulatana Sweden hian 3-5-2 formation mangin an goalkeeper hi Norfeldt ania an defender pathum te hi Victor Lindelof hin le Lagerbielke te niin midfield a hian Gudmundsson Ayari Karlstrom Nygren le Bernhardsson te anda forward a hian Alexander Isak le Victor Gyökeres Liverpool le Arsenal forward te hi anin kop le ani he match a hian in khel atang tha a Netherlands hian bultan tha in midfield tan thununa Sweden hian an ngam meu lovani hei hi tuarzuin minute samni chungin Sweden hian goal ni an chua man dera minute ngana Netherlands hian veilam sira atakin Cody Gakpo cross ball atangin Brian Brobby hian goal ma hruaya khunga minute som pastarina Netherlands hian dinglam sira tanga Norway le in an right back Dumfries cross ball atangin Brian Brobby an goal ni na akhunga minute som pasari chungin Netherlands hian goal ni an khung man der hemi nu hian goal dang alubel ngal mai lova hydration break an nei nu hian Sweden game in ma ason ta dai maya tactical change an nei tangkai puin Netherlands laka hlawom an siam tam hle ma se first half a hian goal dang lubel talavin Sydney fai Netherlands hian ma an hruaya second half a team pahnih ten chance an nei tam zui hle goalie lai lubel ta bokin minute somli pasarina Netherlands hian Dumfries cross ball atang bokin Cody Gakpo mangin an goal thumna an khunga hemi nu minute som nga palina an substitute player Somerville siam sakatangin
Kodikak po Netherlands goal lina akhunga mase minisomnga pakwana Alexander Isaka ball pass thatak umlu tu Anthony Elanga an Sweden tan an sepur su then vele in goal khat ani nu hian hun top don hai minisom ret pakwana a Memphis Depay siam saka tangin Somerville an goal ngana akhunga hemi nu hian goldang lubel talavin Netherlands hian goal nga goal khatin Sweden hi an neta ani he match hian Netherlands attack a hmu noma dinglam le veilama attack tonin abikin an cross ball a hlawam thin hlea cross ball po an nei tama cross ball atangin goal poimo po an khung ta reng ani Brian Brobby an center forward hi top class center forward ti tur nelo masela ball tha a hmu awangin atangkai phak ta a Netherlands tan hian bultan tu zinga atel chunzom zel po abe sei om Kodikak po a po Liverpool a Kodikak po a in Netherlands a Kodikak po hi a thazok zia maya chu bok chu he match hian kan hmuleya Kumin World Cup hian Netherlands hian abikin forward a hian top class forward ti tur an nei me ulova chu an tuarangem oti an ni lain ni zana Sweden laka an game ma kha chun an goal bo ana hleya tuna an forward nei te hi an hmang tangkai thiam viawani midfield an nei tha hi an tangkai puya defender an nei tha boka chuti rual chuan an defender te combination a thalo le leklek thina mun all zau tak Sweden player ten an nei vele thin Netherlands hian back four hmang masela an attack khan an full back te an chuak thui thin sia khata changa Sweden in an counter khan full back line kha aka huaw zela khating ani kha chuan nakina team thazok an machan huna antal boyang ti te po hlawam takania anin siam thana lai tur langsarani an full back ten an attack na don ani point midfield atangin emo engtin emo no khana tur an siam atul dona ani lo chuan khatinga aka huaw thin ani chuan counter attack dol zo lovin goal an chua pha fau mai thei chu wangin Netherlands bika chuan khalai kha anin siam thatna tur langsar ni in alangani Sweden bik hian player langsar an nei rualin player langsar lutuk lo te po an nei ve boka an team balance a thatok lo ti alang thar le an forward pani Alexander Isak le Victor Gyökeres te an tangkai dun viawa an midfield atangin attacking lampuina sa Ayari po atangkai fu maya Isak Ayari le Gyökeres te hi Netherlands tan nok zual lawam siam tam zual an ni chance po an nei thewa ma se gola an convert lova an ni pathum hi an goal po chu an aviau maya ma se an mani chom tu tur an nei that lo awangin an hlawam tur angin an hlawam tok lova an mani le mani kara chance in siam nga in chu tiang chuan game an khel angaya an tan a hau tak ta deuh hlekani chu baka chuan defense an nei thalova hei hi an tuar goal nga an chuate kha ngun taka en chuan defender te thadeuh hlek ni sela an defender te quality sang jok ni ta sela khatiang zat goal kha an chua arin om lova Netherlands ina an attack anat le a that pia lama Sweden defender te kha an thatok lo ve de ubokani engpo ni sela Netherlands tana goal ni khungtu player pani zinga pakhat Kodikak po hi player of the match a thlanania aphu le ome ani hian FIFA World Cup a hian match sari a khel tling ve ta a hetatang hian goal nga khungin FIFA World Cup a hian Netherlands tana goal khung tam ber chu Johnny Rep khani in goal sari a khunga kha record kha Kodikak po hian goal ni chawin a phak talavani he match a hian Netherlands hi goalie margin in chakma sela Sweden hian goal khung na rem chang anin siam tam dei zoka voisom ni pakhat lai goal shot na in voisom te me target a bola kala heti chung hian goal khat chawan swal chuaka Netherlands hian voisom pan hi chau goal khung tuma atem na in voisari chau target a akala heti chung hian goal nga an khung ta thawani Sweden ina goal an khung tur tam tak Netherlands goalkeeper Breton goalkeeper nebok Varbergen hian thatak takin alaudan saka he match a hian Netherlands goalkeeper hi player mal che thaber pol ani in kheldanga Germany le Ivory Coast in machonin goal thum aluta Toronto Stadium a mi pui singli sangthum samthum parukma in khela hian Germany hi goal ni goal khatin an chakani he match a hian Ivory Coast in goal an khung masa a minute samthumna Frank Cassia goal ro pui penalty area pona changa moiseta goal a khung mangin Ivory Coast hian man ruaya first half a Germany hian su theilovin second half a po an su theilok lova ma se an substitute player tha Dennis Undav in larin minute samruk pariat na an sipura su ta hemenu hian goldang du bellok lo ma sela additional time minute samkwa palina Dennis Undav bok hian Germany tan khung belin Germany hi goal ni goal khadin achak puya Ivory Coast an le thal theina turin an substitute player hian a tho hlok le Dennis Undav hian bench changa luta Germany tana goal ni khunga achak pui ta ka wang hian an ram Germany hi run out 32 a hruai thleng
Denis Undafian Germany tan hian match a khelna hnung pari ta tangin goal kwa lai a khung ta a anram tan hian a thaw hlok hle ani hian kumsan hi somni pali atang khan anram senior team tan hian a khel ve tran chawa match som pakhat chau la khelin goal kwa lai a khung tling ta a Premier League club Brighton tan a khel thin khani in tuna hian anram club Stuttgart tan a khel me kani Kumin World Cup a match khel to zonga Denis Undafi substitute player Tangkai Ber ati lo thei lawa an match masa a khan bench atanga alu nuin assist voi ni anaya goal khat a khum boka goal contribution pathum anei man tuna po substitute player bok ni in bultan tu zinga atel lawa heti chung hian second half a lutin goal ni a khunga anram achak puyani World Cup te European Championship angchi ate phei hi chuan hetiang angchi du thlan masa te thachang dol tu lak le form hi an hlu zual thina team tan an thaw hlok nek zel chu Denis Undafi hian kan hmu mek ani he match hian player of the match Denis Undafi thlan ania aphu hle ome Germany bi khi soibel talokila Germany hian 3-4-3 formation mangin Manuel Neuer ran goal avenga Joshua Kimmich Jonathan Ta le Nico Schlotterbeck te tlar hnunga in kopin midfielder Felix Mecha Jamal Musiala Pavlovic le Brown te anin kopa forward hian Leroy Sané Florian Wirtz le Kai Havertz te anin kop thunga Kai Havertz bi khian hun tha gol khung na rem chang anaya ma se a khorala he match hian azoi hretem o ati thei chu wangin Germany in player tho thang thajok an mamoa Denis Undafi mamo chana aron ni zuida ani Kai Havertz a theina asang viawa atangkai thin boka ama ero chu khel thatok lo tum anei ve thina hetiang anghuna hian thachang dol tu tha a khelna teamin an nei angai thina chu tu nari chuan Germany hian an nei thaviawa angai theita a heiwang hian Germany tan po base asang zual sot thei ome du than masa player som pakhat ba ka bench lam lo lum thin tangkai tak anom hian team tan a hlu zual thina team pumpui in rin tok na bel cha tu atling thin bokani ti hian World Cup khelme ka Group E hian round ni an khel zo vele ta a Germany in point ruk nei in man ruaya anni hi group leader ani don ti achiang to achan chu Ivory Coast an ne awangin Ivory Coast hian point a Germany hi ni rual theima sela head to head a Germany an that zo ka wangin Germany chunga Ivory Coast hi anom thei to lawani chu ba ka chuan Ecuador le Curaçao te anin draw ta ka wang khan Germany an le bel thei ta lo boka chu wangin Germany hian Group E hian group leader ni chungin run of 32 anin hlangkai don ti achiang ta a ramdang pathum Ivory Coast Ecuador le Curaçao te hian run of 32 lut turin base anla nei vek boka atute ma hi tlachiang to anla om lawani Group F atangin Netherlands le Sweden te hian match ni ve an khel towa Netherlands hian point li nei ma hruain Sweden hian point thum an neya Japan le Tunisia te hi anin ma chon vele dona an result azirin Sweden hi te bula pathumna anom thei dona Japan hi an chak chuan point li an neyanga Sweden chunga an omang ma se Japan hi an chak zo lawani chuan Sweden hi panina ani chun zo manga Japan le Tunisia te hi te bul monglama anom chun zo manga Tunisia hi an chakani ero chuan Japan chunga omin Japan hi te bula an noi bera an chuk thlathungang anni pani Japan le Tunisia te hi voin chakma lamdar kwale achan ve tang khan anin ma chon tana an result hi kan hreman talawani zanina hian dar kwale achan ve Spain le Saudi Arabia anin ma chon dona anni pani hi group H a omni in Spain hi an match masa a Cape Verde nen anin he to ka wangin zanina hian chakngei antana chula Saudi Arabia laka hian point thum hlo chua an mamo na asang le he group H a hian Spain Saudi Arabia Uruguay le Cape Verde te omin an match masabera draw result chawa oma wangin point khat theu chaw an la neya chu wangin round ni na a chakte hi an din mun a thazual don le zanina hian dar som pahni le chanvea Belgium le Iran anin ma chon don boka naktuk jing dar thum le chanvea Uruguay le Cape Verde in ma chonin naktuk jing daruk le chanvea New Zealand le Egypt anin ma chon don boka zanin le naktuka te hian group G le group H10 round ni na an khel zo vele don ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu ni vele phot sela tun tum chu kan soitak ang khan pathian ni anisia Sunday school te in khom te kan du ve boxia chumi kara chon hun chep takara a thei ang chin lom khomin video kan ron bua saya tlemin atoi pha ta dewe